Heh. Bari peremçikalar koyuldu. Bu yaklaşsa üst sızma koyma giderken uzun terecelerken bunlar. Leşin işte acaba. Leşin sen terecesi koydu. No, emme koreyski apalka. Şunu alıp geldik bugün. Bunun başına çeni su koyuldu. Oraya kalonun olup büyük kalonda. Ne kalonun büyüklüğü kança? 3 metre de tasar ya? 3 metre? Ya 3 metre? Hı. Ha 4 metre ekan. Karış. Oşon üçün şunday eme aldık da. 4 metre bolot. Bul emeden ılдый жактан фундамент, ылдый фундаменттен кетип атат, ошон үчүн эме 4 метр болуп атат да. Ne ikinci kalan onu. Apalkasını onu oturacak. Oradaki yaşlılar uzun eken. 3,5. Onları kalıp kaldı da. Şundan hızlı olduk da. İkinci reisde apar kayra almıştır belki. O birinci reisde biliyorum. Aldığına bir deme koyup kulağına hareket kılavuzdu. Ne? Onda o damkıratlar metrede dağı bunu daha ciş kılıp emir kılıp kendara. O damkırat geçmedi, damkıratlar izleşkek olur. Anama oradakini faneranı geçken men de bayağı Jakuga taşlap etti bilip. Emeler. Bir şey olur, gerek olur. Nasıl bir yanınca soğuşa zaldık. Zaldık ondan. Ne bunlar orada tutuyor. Mana şunu koyar değil mi abi? Kurban istemez. Kalta. Şimdi işe taraf tuttu mu? Koy. Mesela da şöyle gel. Yarım saat. Ne zaman bir hafta kaçta sokarız? Ama beraber taşıyın. Yarım saat sonra olur. Yarım saat. Yarım saat. Ya yapma var mısın? Ha? Bakalım da koyuyorlar. Şu şapka var mı? Şapka var. Arka çetkini. Arka çetkini. Jo, moğrek menen bul menen tigi. Jo, Ayşe. Ne oşan alıp koyayım. Moğrek menen tigi. Arka çetki. Ha, moğrek arka çetki. He, moğrek. Ya. Jo, tigi sap sınık duruyor. Ketikken. Moğrek neme jaraka var kendi şunu alıp koyayım jarakan. Aldığında candırsan gibi. Ana moğrek yok.
Çık et biraz. Batak mı be? Ha. Şimdi nasıl kanca ya? Şey nasıl 60. 5 şunday. Ne kadar girelim. На, лотокты koyuştu уже. Tegiz olsan bakma. Bunu даже кейін жылдыр десе, жылдырып та қойсаң болады бұлар. Орнынан жыла береді. А мысалы үшін цементтен құйғанда не болмақ та. Орнынан жылдыра албай қылқалап тұрғанға тура келмек. Бұл осы көтеріліп краменен башқа жаққа қойсаң да болады. Мен бұның үстін жаптырайын деп атам. Ошо. Жақсы болып қалды сол. Hazır buna iki kamaz sonunda kurun düşürüp etti hazır eme puanın yolasına ettim eme de 4000 deydi ar bir reisi. Şuna eme kıymatlap etti hazır bir yakta şuna eme oldu deyken. Mail dedim eme hala yok. Ana bu жерге hazır ustalar aytады bu sementin içine sarı toprak döktürünüz deyik an sarı toprak болу керек дей. Өткенге düşürüp etti çopa toprak. Ошону екі камаз алып келгенден алды эле ошол базада дейт. Ошону төктүргөндөн мунун үстүн жаптыргандан кийин анан бул эме грунтту бияктан эме кылабыз төгө баштайбыз да. Ошол эми. Az gidelim mi sonra? Bu emin karagatı götüreyim desem bulmayı tek bu. Karagat akta bola jange Ha. karagat. Jange to hala jange. Bu nimalar turadi? Ya. Aldan artık kalarsın. Kalan tuzut. Mana uni sindirib yubormasini? Ha. Uni sindirmasini? Bunun üstüne tasava bu jaraqqa ketdi janachi. Üstüne taş tasava bu emin toprakta ebe. Maqulmi? Ha, davay. Tuproq tashasiz, boshqa tashasiz, sinadi qayta. Uni tuproqni unga tashlavasan. Ha. Ana alып кетер, арбаны кетер. Карагатты көчүрөйүн, болбой калды уже. Мейли мен. Кийин жаңы көчөтө тургузабыз. А бияктан келет го? А. О, катасын коя. А. Буну үстүгө таш тастамасын, Ha. Эми таш тастабасын, жана сынып кетпеди. Кече жаракка кеткен мен. Резко эмен. О. О жерде осты тастадым, эме. Чети кетпеди. Мону тастап ийбеди. Эми көтөрүп өттүк. Кимге айтып коя? Тастабасын. О, азыр булардын айткан туура жумшак эме тасташ керек экен мунун үстүнө.
Onun üstüne yumuşak, ustalar aytты, yumuşak toprak dökülü anayın taş sürgülü деп. İçine жаңа таш семьяларын кәдімгі жарақ кетпеді. Ал sonra yumuşak toprakты жайған семьяларды қалғандарын төгіп тастайды. 야, 아약잔에 다 떴어? 네, 아약잔에. 야, 맛이, 맛이다, 쟤 떴어요? Ya. 야, 앞에 여기 오죠. 거기 엑스카바터다 қармауға еме, тез қылады. Onlar üç komşusu olarak dediler. O yemeğe altta sapasın. Mıcır kadar mı? Teyze. Anladım. 좀 오늘 때가 다 썼어. 정달수 때가 다 썼어. 때가 다 썼어. 알았어. 옮기니까 넣었어.
Біздің лестница сол жақта болады. Бұйырса мұның астын кладовка қылып қоясыз. Кенен местакен вообще кладовка болады бұяқ. Мына екінші этаж қара, бұл үй почти 2 этаж жепіребелі қалды. Арматурамен тоқып жатады. Лестницаны бүт жасап жатады, молодцы вообще, сонда істеп жатады. Бұяқ болса балкон. Бірінші қабаттың үсті жабылады, бұйырса болды, уже готовый емеге. Уже монолит қылған, уже готовый болып қалды. Бұйырса. Қаңғыраған үсті. Екінші этаж уже құрылып жатады. Бұйырса. Мен бұл жардымда тұрамын. Үйдің мансатының үстінен ашып қалды. Жол көрінеді екен бүйт. Полный уже опалубкалар қойылды. Арматуралар тоқылды. Лестница биттеме. Полный треп. Тепкіш. Полный кеме қылышты. Полный тоқылды да. Бисмилlah. Полный. Тоқып шықты. Барын байлап шықты. Екінші этаж полный. Дейсің, екінші этаж замандай көрініш болады. Kalman atalım. Oraya oturacağım. Dur, yakap, yakap. Ya. Cái thứ
Jarma koyuldu. Jar bilen hazır. Aman öyle kılganda ıldı yakağı. Ha, emin mi? Ildı yakat geldi. Да, bu iş bitti. Evet. Ne? Tepkişler готовы. Monolit kuyuldu. Bu degan başka tepkişlerden de proşlıydı. Temirden jasayız, mınadan jasayız da kuru oturuyor mana. Bunun plitka mellemen koyda keyin metallический перил alып koyuz. Oldu. Son bakalım. Üstü palne kuyuldu. Büyüsü жақсы. Üstüne tapay koyayım. Monolit palne kuyuldu. Az su kuyup yemek olacak. Jarılbasın dep. Ulan su kuyup yemek olacak. Лестница. Burada kuyulup etti. Lestnica'da. Böyle de çoğun terezi olur. Потолок. Kum üstüne çıkarıldı. Uçta. Betona meçelka da çat. Var. Yana. Yerler orada oturdu. Büyükse. Zorba teşhil olarak var. Na olsun işte de var. Lestniца bir yakada. İş gece ravadat bir yakada. Ne yerden sıkı görmedi. Hozir ikkala tomoni ham pul bo'ldi nimasi? Bilamas. Faqat birdek borish kerak. Faqat tashqariga chiqish kerak. Agar o'rnini ko'ringlar. Ha, shuni ko'radi. Burada. Adam koygan böyle plaj. Oo. Çık. Bakalım жақсы oldu. Gün açık. Adam koygan. Манипулятор. Тут.
bir reis yazalım mı? Hazır ikinci reis. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 2 reis kılıp kendi. Mına жерден тығылып қалып араң шықты да эми ыйлап атып эме кылып атат. Жер кум төгүлүп эме болуп калды. Эмелердин асты оор экен да. Bir, iki, üç, dört padon kaldı bu yakta. Buna emeden çıkar. O жерде дағы түзетіп қойсам жақсы болмақ екен, көпірі салып өлі бір жолы. Дағы лата қалып кетіп. Эми bu жақта жасаш келіп отыр тегіздер. Ол келген машиналар жүк түсіргендер ыйлап жатса, бұл эме да ыйлап жатыр осы кранда. Шыға албайбыз, кире албайбыз деп. Эне. Мен деле копировать етесің болот. Ано. О? Yok, bu teşekkür ederim. Onu bak bizim sana. А, тетігіне? Тетігіне емес екен, конечно. Мына кирпичтер уже üstüne çıktı. Барын эме алып қалды. Ореке, оны урокладап кеткен, урокляу эмне деп. Мында эле биринчи билишим. Урокляу. Ушу менен ары бери ташып жылдырып алса да, усталарга жеңил болду. Азыр эме тиякта канча? 4 канча калды? Азап берсе да жүктөп. Baraka bir kuni tepadan tugatdi, biz shunday ekanmizda. Buni bir kuni tepadan tugatdi, biz shunday ekanmizda. Bu to'g'rilar arası. Мына урокли деген ушул да Ореке. Эме кран жүктөп берет, ана мына жүктөөлөрүн калган жерине түшүрүп койгенсиң да. Негизи ушундайды алып коюшубуз керек экен. Арендага берип турганга. Муну калган жерге коесуң көрдүң. А если кран бир жерге түшүрө бергенде бул токтолуп кетмекте, уже кран жерге түшүрүп калгандар чыкпай алмактар. Удобный арaba экен да ушул. Мунун баарын жанагытан бери ушу ордуна бардык жерге таркатып эме алышты да. Муга канча берем урок дейсиң? Бuyog'undan огородчоктун тартканда мына. Да үстүнө сызма пояс уйлат. Ошону крыша жабат. Як бетин көтөрүштү. Жебейик болду. Асманда эле калды.
Что тебе хочу? Üç kadar çıkarttık değil mi? Karanlık ettim onu. Karanlıkta şurada. Ha? Şimdi Fuura kech kelib qolib buni qaramda ishlab o'tasiz. O'shani velosipedimdan. Kunduz kelganda yaxshi bo'ldi. Birinchi spalniya stena уже ko'tarilib, до конца boshina chayn ko'tarildi. Ikkinchi spalniya, bu yoqda уже ko'tarildi. Спальня был чум спальня oldu. Почти. Sizden kухnyanın размерinde bunu. Ondan da çok. Şırnasandan çok. Bir terezi. Değişik. Değişik de şu. İki cirmanın takımı oldu. Önce de okuduk. İsmi çıkıp konuyu. Комнаталар koştular. Görmez ödemeler. Ustalar albaytta kirib ketishdi. Ama bir fura getirip gitmiş getirip yarımı kaldı, yarımını düşürüştü hazır. Yarımın düşürüp kanımı furanı boşadağızға. Gün ısık bir yakta kudalar kandayсың, Dinara kandayсың, денсаулыққа жақсы. Gel, срочно gel. Çınarım yani 3 geldi çoğu. Mına talant maşinesi, 2 maşine тұрады. El жөлүп, ағы барады машина, ағы барады. Трасса бүткөм. Бүгін дағы жаңағы Монголияны емес келтіріп президенті. Жолды барын тозып, Сантан әдемі болды. Көз саңа. Жақсы. Бүгін қайнатады өлгіде. Ага dokmuş. Şimdi buraya başka bir şey görmüyor kaldı.
Kalçalar terilbeli ağaç. Bu dik yalçak da içinde bir kalçalar уже kapkara olup ezilip ketти уже. Mol yalçağınca. Mına bugün o emelerim duyuyor çıktı. Geriyor emelerim. Üstümünde kuyruğu, bunu yazamadılar. Kalk etti. Nereden göl sonunu gördük göl sonunu gördük. Daha üçüncü çetes kılsak olmadı ne? Süper gördün etti. Göl sonunu gördük ne? Да. Göl sonunu gördük. Daha üçüncü çetes kılsak olmadı ne? Не увлекайся таким. Получится это. Корпус спальня. Bunu kadar koyabilirsin. Yaklaşma artık. Yakın. Yakın. Yer yok. Değişim sıra. Прихожка, полка. Санузел. Я прачка гладиная. Я кухня. Кухня, да. Тяга терраса час. Терраса. На чем терраса oldu? Окей. Терраса. Террасадан қайра залға бияқта. Залдан да террасаға шықса болады. Мына чоң зал 50 квадрат. Терезелер. Қайрадан бияққа
같이 가는 거. Qua như đàn bóng một tháng, nhà bóng vốn.